Ali uz ove probleme sada koje smo mi ovdje razgovarali, imamo mi i te društvene probleme, pitanje raznih ovih, kako da kažem, tuđih shvatanja, tuđih elemenata. Evo, na primjer, nedavno ste vi vidjeli tu neki komad, kazališ neke tikve, kako shvate tikve, ali izgleda njegova tikva koja je to upisa ne shvate, jer ona je izgleda potpuno gnila. I tako dalje. Gdje se blati naš društveni sistem, gdje se hoće na svaki način da se naše društvo prikaže kao društvo koje ne valja. To jest da nije to pravilni, da nije to ono što bi trebalo da bude. To jest, on ne govori pravnici da je to socijalizam, neće socijalizam, nego nešto drugo. A znate vi šta? On to govori, a tko govori? Govori onaj koji je bio na Mramoru, na otoku tamo, na Golom otoku. I većina tih ljudi, većina, to ih nema, mali broj, ali su vrlo glasni. Njih odmah poduhvata propaganda u inostranstvu i piše. Pa u Jugoslaviju piše taj, tako. Onda treba verovati, jer inače u takvom jednopartijskom sistemu, kako kaže Jugoslavensko, ne bi mogao da to piše kad ne bi bilo istina i tako dalje. Znate, vidite, te stvari nama smetaju. Ljudi iz naše sredine pljuju na nas, pljuju na naše tekovine, pljuju na naše žrtve koje smo dali, a žive u našoj sredini, a već su jedanput se pokazali da oni ne vole ovu zemlju, da oni nisu, ne spadaju u naše društvo i sad već ponovno se javljaju. On je isti informbirovac koji danas ima pravo da te stvari radi. Dakle, to je stvar komunista. Mi ne smijemo iti na administrativno sada tako da kažem, preduzimanje mera. Mi moramo tražiti od komunista. Pa Boga, ima nas milion komunista. Pa mi moramo, odozdo treba da se te stvari, da se njega onemogući. Ja ne tražim da mi sad njega, šta ja znam, hapsimo i tako dalje tamo. Nego naprotiv, da bude glas javnosti, onaj koji će njih onemogućiti da se bave takvim poslom.